Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te seryetay o itaalawas ana paulwan, babaunen. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak kaya ti agtatakaw a babaunen. Diyak kaya tinakusit, kan diyak kaya ti sadot. Wen, madam. Kan diyak pay kaya tinarawat a babaunen. Madam? Nalawag ka di kan ka tinangag mo. Wen, madam. Sika ti sumukat ka ni Bakat Linda, gaputa dinan ka ba ilanted trabaho. Ag tinulong kayo ka ni Angie ti trabaho di ti balay. Tati kayat ko, nadalos amin asuli ti balay. Nalawag ka di. Wen, madam. No adda madadaal mo agamit di ti balay, ikisay ko iti sweldom. Nalawag? Wen, madam. Nalaing kamot gayam nga agluto, Felisa. Naimas day tasidaan alinuto. Sigurado ang magustuhan dagiti amo tayo. Asino tinangisurukan ka iti panagluto, Felisa, balasang ka. Day di nanang ko, nana. Isuda iti day di tatang ko. Dayte, kayat mo asawan. Pimusayan dagiti dadakkel mo. Kasta nga rot, nana. Nagsinnaruno da apimusay. Kasta gayam. Agmay-may sa kagayam, friend. Wen, Angie. Ala, anya nga rod. Kasta talaga ti bihag balasang ko. Agturong tayo amin dita. Nana. Ala, awan sa bali nga aramidem ita. No diti agor noong. Para iti masakbayam balasang ko. Wen, nana. Dito'y tapay lang paraangan, Angie. Kaduan nak dito'y tagpaangin ta. Wan, Felisa. Ay, oray siyak. Saan nakpay ang makaturog? Ay na, nagmayat ti puloy ti angin ita ah. Wan nga rod. Hello? Ha? Sir? Nangigak iti naman tayo at siya. Atoy, sagagaysa tayo. Ay, thank you, sir. Agyaman kami, sir. Diyak makaturog. Iswa, rumuharak kumaitay. Ang nakita kayo mat dito eh. Iswa, nagtimplak iti inuman tayo. Naimas, sir. Ag-istorya tayo mang kidi. Kaya't ko amamuhan ti may papahan iti biyag yun. Ay, no siyak, sir. Ay, nakurapay laong ti panagbiag me. Kat, siyak ti katulungan tananang kuntatang ko para iti panagadal dagiti dua akakabsat ko. Sika ka dito inauna? Ay, uwan, sir. Kasta talaga nagiti inauna. Isudan ti agsakripisyo para kadagiti kakabsat na. Kat nagasat dagiti kakabsat mo, gaputa na saya at kaakabsat na. Uray kayat ko ti agadal. Angam, iso dalatan at ipang pangrunak, sir. Nasaya at kaakabsat, Angie. Sikangin mat, Felisa. Anya mo ti kasasad mo iti biyag. Agmay-may sa akon iti day ti abiyag, sir. Kat pagyamanak laangan, tanaawatak di ti balayo kas babaunan. Agmay may sakan nagbibiyag? Adak iti second year college, iti pimusay ni nanang. Iti day tamat la atawan. Pimusay mat ni tatang. Kasta gayam. Iti damo ang nagpaayak a babaunan. Kaya't nakagundawayan ti amok a lalaki. Ngam nakatarayak. Saan ako na nagsubli ijay. Aging ka, anaawatak di ti balayo. Nagloko mat day tanga amo mon. Anya tinagan na. Tanasken ang maikan iti leksyon. Saanin, sir? Bayan yun. Saan na bale? Tawan dagas ang napasamak kanya. Sigurado ka? Wen, sir. Ti pagyamanak laangan iti apo. Awan dagas ang napasamak kanya. Ay na.
Agyaman ak, makaturog ak matlaangan. O sige, maturog kan. Kandi kan natagari. Tamasingan ni Nana Linda. Itay pa'y anasingaak. Ha? Nana? Di ka pa'y lagayam nakaturog? Nalukag ak itay simrek kayo. Pasensya kayo, Nana. Alam maturog tayo. Tamasapa tayo pa'y nga agriing inton bigat. Wan, Nana. Bakat Linda, kaano ka pumanaw? Ha? Carla, madamati armusar. Mabalin ka diya sana da itatisa sa wumitisan mo tilamisa. Ita lang amin analagip ko, isa dinamag ko. Kan may sa apay nga gikat ni Linda. Kaya patiksa pa'y mat ngagtrabaho. Ay, diyak kaya tanti bakat ababaunan. Iso nga rod anangalak iti kasukat na. Iso di Felisa. Saan ka pumanaw dito'y, Linda? Siya kon timakamo iti sweldo. Senyor. Ha? Da kayo amin ababaunan dito'y balay. Manipod ita. Siya kon timangted iti sweldo yun. Anya ti kayat mo asawan iti nasaom itay? Asi ka ti makaamo iti sweldo dagiti babaunan, Flavio. Uwin, siya kon. Iti anya aga po. Basta siya kon. Awan ka di pa nagtalat mo kanyak. Nasaw kanyak ni Angie. At di mo kanuit ite ti usto asweldo da. Nang runa pa'y nga ro, tagpapaadal mo at iti kakabsat na. Anya? Laglagi pam, ano awan da babaunan. Awan ti katulungan tayo ditoy. Tasika, awan ti among aramiden. No di ti mapanaglang ay. Kasano? Di mo mo't kaya't at tumulong ak iti negosyo. Gapo tadyak magustuhan ti ugali. Kanayon mo nga ungtan dagiti empleyado nga oreawan mading araramiden da. Dayta ka di at talaga ti rason? Wano, adakit di mat relasyon nyo iti sekretarim. Aniya? Ay, bakit kan? Agbalbaliw kan para iti masakbayam. Masakbayak? Anya masakbayak? Kat nasaliwanwan mo tibiyag ko. Ijay langit. Ada ka di masakbayam nga guro-uray ijay. Anya? No nasaya at aramid mo dito irabaw ti daga. Sigurado, nasaya at mo ti masakbayam ijay langit. Ang no awan ti panagbalbalay mo dito irabaw ti daga. Sigurado asaan nga ijay paraiso ti Diyos. Ti pag naedam iti masakbayan. Anya? Isong agbalbaliw kan, Carla. Naimbag man, takabaulan nyo, ti agisursur itilako yun, Nana? Wan, balasang ko. Sana bale, tamagatang mo't amin. Kan, presko, dagitilako yun. Pudno day takunam, balasang ko. Oh, adto'y ti ikan aginatang yo, babalasang. Ay, adto'y magtibayad mi, Nana. Agyamanak. Naimbag lakit din, tada kayo latta ti mangbusat itilakok. Swerte, ti busat yaw. Talaga, Nana? Wan, babalasang. Ano kasta? Umay kayo lata dito eh. Tagumatang kami itilako yo, Nana. Apay ka di akanayon kayo agumatang itilako da jabakat kat nakangingina. Kasla kwartayo ti gatgatang yo ah. Ngamin, madam, kaya't mi at tulungan ni Nana Dominga. Iso agumat gatang kami itilako na. Ngamin, presko dagitilako na. Ngamin, numapan kami pala ija palengke. Iso pala taktak me. Ngamin... Somardang kan, Angie. Mangrugi ka man ako nakon. Nasken nga ibinsa-binsak, madam. Tapno maawatan niyo. Taan niya ti kayat mo asawan? Saan ka makaaw-awat? Winmat, madam? Anya ti kunam? Ay,
Tikunak, madam. Ay, nagpintas ka. Iso adikan agungat pa'y tapno saan nga agkurat-rat tarupang. Anya, Ay, sige madam tain naktulungan ni Felisa ije kusina. Iluto mi man ti ginatang mi nga ikan. Sinigang. ay, Jack kaya Pep. Naimas ti lutuan mi madam. Di kan kumuntra. Apay adi mo nga min inuray ni madam amang ibaga iti kayat na aluto ti ikan. Kinatsin ko idi agsasao. Diyak kayatin adeng ganti ibaga na pa'y friend. Anya kinatsin? Di na pa'y pinalpas ti ibagbaga na ngam nagsawa kon. Aha, kasta? Ngam apay adi mo pa'y danggan ti ibaga na. Kasanumat ngamin. No naluton ti kayat na, pagamuang taagungat. Arumbang ka no asaan akas jay ti linuto mi. Tadi nagayam kayat. Anya? Iso adjakon kayat adenggan no anya ti kayat na aluto. No anya ti lutuan ta, isun ati si daan na. Ngam no di na kayat, di saan laang. Agluto iti si daan na. Sigurado pagsasawan na ka manan. Wanong kabilan na ka. Jakmat itulok kabilan na ka. Ala, agluto tantap no malpasan. Dito'y amanganda Sir Hubert kan senyor. Isong agawaan tati agluto. Wan, Felisa. Kumusta ka, Sinsin? Itala si marungkar ka dito opisina. Uwan kasinsin. Takayat ko kung mga agbakasyon ta. Nabayagan, tay naudi pa nagbakasyon ta. Sa dino ko ma? Ijay laon yun Iti ayan ti kabagyan tayo ijay. Okay, ibagam, no ka tagbakasyon ta. Ken, nasaya no isurot ta dagiti babaunan iji balay. Tapno adagluto iti kananta. Nasken ka di pay. Agad na? Ay, saan ka kadi ang makabakasyon, ngawan katulong akadwam? Awi na, kasano ta makarelax, maawan mo't katulungan ta. Naimbag ko no nagpipintas dagiti isurot mo akatulong. Uy, nagpipintas da. Di namat kahit asawan, apagay ayamam ida. Alang nga rod, agbakasyon tayo. Sige, iyo. Awan ba ko nakititaitan? Isurot mo daan, Jigan Felisa. Tapno makaaliwak sa damat. naglalaingan dagita babaunan. Mama, kasapulak ida. Asino ti agluto iti kanan mi kani kasinsin Frank. No jak ida isurot. Ha! Lukas ta nga rod. Nas ka na makisayan ti sweldo da. Tasaan mo't aditi balay ti pagtrabahuan da. Ay, unay kan, Carla. Talagang awan ti panagbalbaliw mo. Kasanunto nga tati masakbayam sa dilangit. Day tamanan ti ibagam. Mama, no kayat yo. Sumurot kayo mat iti panagbakasyon mi. Agaliwaksay kayo mat. Anya? Ha! Saanan? Ado ti pagnakita. Ala, iho, agbakasyon kay lata. Kaya't isurot mo da Angie ken Felisa. Tapno makaliwaksay daman. Naisagana kung dagiti itugot mo akawas, Sir Hubert. Nasayat. Da kayo kani Angie ngay. Naisagana yung tirumba nga itugot yo. When, sir? O sige, urayan tayo ni Frank. Tajay van na tiaramatan tayo. Isulaki din na itan. Ala, agsagana kayon, Felisa. When, sir? Hay! Dagiti agraraman na babae. Simurot nakit din ka ni Hubert. Adan sakit ti panggap na agpaaram ka dagiti agkasinsin. Madam, Ha! Gamsan da agbindot. Gaputa Jack o manugot. Isuda ababaunan laang. Aha! Saan na mabalin? napintas da Angie kan Felisa, madam. Kang runaan na, nasaya at ti ugali da. Saan adakas ti panagpampanunod da. Di mo ida ikalintagan. Makunak anagasat ti lalaki ang makatuluyan da Angie kan Felisa, madam. Gaputa nagagat, naanos, ken managasikaso da. Kaskada kayo, madam.
Uray kanayo nyo ida pagsasawan, pagserbenda kayo lata. Gapo, tamasusulduan da. Sa bali, ti ugali da Angie kan Felisa. No may sa kadakwada ti mamanugang mo, sigurado ang naragsak ka mo ilaan. Sumardang kan! Awan ka isaskan dagiti bagbagam! Pudnot imbagak, Felisa. Agayatakan ka. Sir, di na ko maangawan iti kasta. Nabita pa'y anagamam mo. Kan may sa akla ang ababaunan. Saan ka apilita na mamati kanyak? Ngam, pangasim ha? Tadi na kumaliklikan. Kaya't kung ay parik na ti panagayat ko kan ka. Gustuhan, Sir Hubert. Di ka nagsaupay iti kasta. Ngamin, sa anak matla ang mamati. Tada kayo ababaknan. Nagla kayo la apag ang angawan dagiti kas kada kami. Anak ko rapay laan. Anya? Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat amariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag. Kat kayat ko aton uyan. Tauray na ko rapayak laan. Ikagumaak ti makalpas to iti panag-aadal ko. Nasaya dahil ang arapap mo. Kahit si dadaan na katumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahil ta. Adda nga tamabukal nga ayan-ayat kada Hubert ken Felisa. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy te seryeta yu itaalawas anapaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakastrak ni Felisa kas babaunan da Hubert. Kat dita, nakayawan adagos kan kuana ti baro. Iti may sang aldaw, inawis ti kasinsin na nga agbakasyon da kuma. Imanugot ni Hubert, ngamnas ken nga isurot na dagiti dua ababaunan da. Tapno adda mga sikaso kadakwada. Ngam iti panagbakasyon da, iti igid ti baybay. Impaksa ni Hubert ti marikrik nana ken ni Felisa. Impagarup ni Felisa nga agang angawlaen ti baro. Itagagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat amariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag, kat kayat ko aton uyan. Tauray na kurapayak laang. Ikagumaak ti makalpas iti panagadal ko. Nasaya dahil ang arapap mo. Kahit si dadaan at tumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahil ta. Sir Hubert, Napudnakan ka, Felisa. Amin ngayong bagakan ka. Nagtawad iti kaunggak. siyak amay salaang ababaunan. Anak ko rapay, agayat ka kanya. Saan na dahil ta tinakitakan ka? No di ka ti kinapintas mo. Sir, Ay ayatan ka. Ket tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. aday ka, Sir Frank. Nakalutotan. Urayan talangan dagiti dua, tamangan tayunton. Nakita ka nagturong da ija igit ti baybay. Wen, kasta ti kayat ni kasinsin Hubert. Ti makapagwayas da kan di Felisa. Anya? Hoy, Sir Frank Anya ti panggap na ni Felisa? Ay, di napadpadasan apagang angawan ti gayem ko. Ta siyak ti makalaban na. Kinapudno na. Agayat ni kasinsin Hubert ken ni Felisa. Ha? Dayta ti pudno, Angie. Sigurado ka? Ay, ama
mangan no pagay-ayaman na lang tigayam ko. Saan akas tao ni Hubert? Kinapudno na. Italaang nga aginteres ni Hubert iti babae. Kasta? Sa bagay, sipod nagpaayak kadakwada, kat awan pa'y nakitak a babae akad kadwana. Wenno impasyar na lakuma ijabalayda. Unanji. Ngamno ita. Na in loven ni kasinsin Hubert. Felisa, anya ti naramid yu kan ni Sir Hubert ija igid ti baybay. Nagpagnapag na kami laang. Sigurado ka? Awan ti lips to lips ana pasama? Awan. Apay ko mga ang lips to lips kami. Kat saan kami mat nga agayan aya? Sa bagay. Awan makunak ka ni Sir Hubert, Felisa. Ang bagay kayo. Hoy, alakid din. Intan ija igit ti baybay. Inta agbabad iti danong ijay. Makikinamat ta iti daluyon. Diyak kaya? Oh, apay. Diyak kaya tingumisit. Ha? Norabi inton nga aglangoy ta ijay swimming pool. Ken inton parbangonan ang mapanta aglangoy ijay baybay. At least, awan pa'y init. O sige. Sika nga ro, ti makaam mo. Madam, ayan dagiti babalasang ang nagpipintas. Apay agabagam kanyak. Asino dagita tao? Dagiti dua a babalasang a babaunan niyo. Akan na ayon agumatang itilakok. Ay, Jack Ambo, pumanaw kan. Makasinga ka iti panagpainit ko. Amo, madam, napintas ka kuma, no saan ka akanayon nga agong unget. Kanayon akasla kumilaw dagita matam. Anya, Katilangam, kasla Dracula. mangsursuron ka kadi isi ka bakit? Saan? Ibagbagak tipod no. Kan, aday singasing ko nga aramidam. Tapno ad-adda nga agrup-rupa ka, a Dracula, madam. Mangsursuron ka kadi at talaga? Day takiday mo, nasaysaya at no ipatirad mo, nga ipangato ti ugod na, madam. Iti kasta, agrup-rupa ka, a Dracula. Kumusta dagiti anak mo, Linda? Saan ka di ako namiding at daan-daan iti asawa? Wan, sir. Kumusta damatan? Saan da ka kadingaw-awagan tapno kumusta da ka? Aw-awagan dak, sir. Tay lalaki nga anak ko, kat kayat nan nga agawit ak ijay balayda. Tasyak ka no ti mga awer iti buridet da. Ngam sa anak ngamin akayat tay manugang ko, sir. Idulin na amin amakan, ken kanayon nak apasagidan. Ay, nagalasan ti ugali day tamanugang mo. Wan nga road, sir. Kat jay mo't anak ko a babae, kayat na mo't nga agawid ak ijay balayda. Ngam kaskas day adinak kayat tay asawa na. Papakpakanak lakano ijay balayda. Ay, dakas ti ugali dagiti na manugang mo. Kastang agpaiso, sir. Iso nga idi ko na ni Madam Carla nga ikaten na kaun kas babaw ninyaw. Kat agparikutak no sa dino ti papanak. Pasensya mo ni Carla. Takas tsaya talaga ti ugali na. Ayun, sir. Nairwa makaun. Saan ka pumanaw dito'y balay? Agpaay ka lang tababaunan. Saan ka marigatan niti trabaho? Gaputad da Felisa kan Angie akatulungan. Pagtitindulungan nyo ti trabaho. Uwan, sir. Kat agyaman na iti kinaimbagyaw. O niya, Felisa. Ibagang pedagiti kayat mo ako nas tagatangan tayo. Daloom amang gakan orange, sir. Angie, guston. Nagadun aprutas dagito ginatang da. Ala, gatangan tayo amin akayat yo.
Ibagayo amin na kayat yo. Huston, sir. Adon dagito'y ginatang yo. Ang mga no di tayo maibos. Sayang. Maibos ko! Sika talaga, Angie. Huston, Sir Hubert, Sir Frank. Ang sublita yon i Jerry Sword. Manungal daw da Hubert ang nagbakasyon, Flavio. Nga maging gaita, awan da pailaan. Bayam, tag-enjoy da. Naglalainganan da kita dwa ababaunan. Taba pandala ang agaliwaksay, kat maswelduan da pay. Pagserbyan damat ni Hubert. Isuda, timangyawa, titikas sa pulan na. Ay, madanagan ak Flavio. Ang mga numay sa kadagiti babaunan, timanggargari ka ni Hubert. Kat ada mapasamak kadakwada, sa paikalay sa iti anak ta. Ah, Ha! Jak lakit di umanugot. Jak maklo na may salaang ababaunan ti ikalay sa ti anak ko. awan mabalin mo, no may sa babaunan ti pakaibatugan ti anak ta. Anyo kumatdakas na. Ni Angie, awan makunakan ko na, tanapinta sa balasang. Adadama na yun nga awan makunakan ni Felisa, gaputan na pintas mutlang. Jak kaya ta mapasamak ti pagdandanagak. Igusugos ko ti rupa ti asino man amang gargari ka di Hubert. Sir Hubert, doon nga aldaw tayo dito yung resort. Awan ka di ba'y plano yung agawin? Di mo ka di kaya tagbayag dito eh? Kasanon da Madam Carla. Ang mga no saan akabaalan ni Nana Linda ti trabaho iti balayo. Sapay nagdakkelmat nga rod di balayo ang malinisan. Talo akad sa aran. Anya? Ang mga no nakakaasi ni Nana Linda, akanayon nga ongtan ni Madam. Kanayon na ngamin nga ongtan ni Nana Linda. Gaputa nabuntog ka nung agunggunay. Ala, agawit tayo nga rutan inton parbangon. Wan, sir. Umdasan ti dua aldaw a panagaliwak sa iyo. Sige, sikati matungpal, boss. Sir, pampanunutak lang amin dagiti dadakkel mo. Awan mang plancha iti kawusda. Sapay inaldaw damat nga rut arumuar. Ala, wanan. Agawit tayo niton bigat. Ala, mapanta nga rot iji-igit ti baybay. Ipapastatag lang eh. Danunan ta, da Angie kan Frank. Sige, sir. Nagmayat ka talaga ti agtugtugaw dito igit ti baybay, Sir Frank. Nagmayat amoy buyaan dangiti daluyon. When Kayat ko ti makikinamat iti daluyon. Ang mabutengak. Amangan no iguyod nak nga ipan iti tenga. Mabutang ka? When sir? Nangruna, katsakmat nga rod amo ti aglangoy. Ala, umay ka. Kipinan ka, tamapanta iti ayan ti daluyon. Ay, saanan sir? Tsak kaya. Umay ka kit din. Eh, Intan, iggamak ti imam, tapno saan kang agbutan. basta di nakibatan sir. Wen, di ka agdanag. Siyak ti makaamukan ka. Kitaan da Frank kan Angie. Naginigam da iti ina. Kat makiayayayam da iti daluyon. Anya di kaya't asawon ti panagigam da iti ima. Nag-holding hands da. Awan mo't dakas na. Kaya't ka di asawon da ita nga isudan. Kasi tingnan mo na. Awan dakas na. Ala, umay ka. Mapanta iti ayan da. Ay, diyak kaya't. Dito yak laktan. Sikat ti mapan. Tabuyaan kayo laktan. Mabuta nga kiti daluyon. Kumpat ka kanya. Tapno mapukaw ti buteng mo. Ay, saan yun, sir? Alakit din. Intan. Sir Hubert, ang mga numaibatam ti imak Ang mga nuyanod na ti daluyon. Di kagdanag. Saan kang ibatan? Ay na! Agbagay kayo matgayam adwa. Sir Hubert, Felisa. Huwag nga rod kasinsin. Agbagay kayo adwa. Urada kayo ka ni Angie. Agbagay kayo, met. Ayos! Kumusta kayo di talikod? Kasinsin Hubert, Felisa. Uy, nakasad
Nadag ni Felisa iti abagan ni Sir Hubert. Sakat si aarakop mat ni Sir Hubert kan kuana. Kasinsin. Si kaman mo ti agmaneho. Tadita kami man matlikod ka ni Angie. Kita mo kiti pa nagmanehom. Wan, sige kasinsin. Enjoy! Nakadaanon tayo dito'y balayo, kasinsin. Uwan kasinsin. Ala, dumsaag tayon. Sir Frank, dumagas kabiit, tamang isagana kami ka ni Angie iti pagsangwan yung kasinsin. Agmerinda ka pa, isakbay nga gawit ka. Ay, kasladyak kayat apanawan ni Angie. Si kakit dimot. Kasladitan agkita. Ala, dumsag tayo. Nasaya at magtasimangpot kayon. Hoy, da kayo ababaunan. Adaywan nyo dagiti agkasinsin. Madam, bilin ni Sir Hubert, amang isagana kami iti merienda onda iti paraangan. Sakbay nga agawid ni Sir Frank, madam. Ha! Nagpaaram kayon samot kadakwada. Ay, uwan, madam. Boyfriend ko ni Frank. Anya! Agraraman ka talaga babaunan. Ay, madam. Saan asyak tinangaram ka ni Sir Frank, No day kat isu tinangaram kanyak. Agayatak mat kan kuana. Isu sinong bata kun. Agraraman ka talaga babaunan. Sika, may kamag iti pamilya da Frank. Amay salaang ababaunan. May sa kababaon nga agpaiso, madam. Ngam, napudno, ti panagayat ko ka ni Sir Frank. Tapno amom, pagayayaman na kalaang. Sige, madam. In kami pa iti kusina. Tamang isagana kami iti pagsangwan da Sir Hubert kad Sir Frank. Ala, agawaan nyo. Taamangan no matatagkandan nga agururay. Frank, sakbay nga agawid ka, kaya't ka kasarita. Apay ka di, auntie. Pudno ka di, nga adan nagkinaawatan nyo kani Angie. Ha? Kwa, auntie. Ibagam ti pudno, Frank. Kwa. Di kay agdanag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Oh. Kunakon ka takas na ti planom. Tidang nga babaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro ang napudno kakankwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Pudno nga ta, apagay ayaman laang ni Frank, ni Angie. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas, anapaulwan. Babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nakapungtot ni Madam Carla, gaputa saan pailaeng asimbang patda Hubert, kanda iti babaunan, manipod iti panagbakasyon da. Amken na nga amangan no agpaaram dagiti babaunan, kada Hubert kan Frank. Naragsak met dagiti upat iti panagbakasyon da. Addan nagkinaawatan da Angie kan Frank. Ngam saan pa'y asinungbatan ni Felisa, ni Hubert. No pa'y madlaw ni Frank, anag kinaawatan, tirik na dagiti dua. Simmang petdan ijay balay da Hubert. Idi kinasarita ni Madam Carla ni Frank. Dinamag na nupudno nga adda nagkinaawatan da ken ni Angie. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan.
Ibagam tipod no, Frank. Adda ka din nagkinaawatan nyo ka ni Angie. Kwa. Di ka agdana ganti. Tapagay ayamak lang ni Angie. Kunakon kat akas ta ti planom. Tidang nga ababaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapod no kakenkwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Kaya't kulapon ka napod no tinasaw ni Angie nga dan nagkinaawatan nyo. Ngam ko namot nga awan. Ngamin, iti ka dito apod no. Sigurado amaamuan da ito'y dagiti dadakkel mo. Kat sigurado akapungtot na ka. Di kay agdana ganti. Saan nakaseryoso ka ni Angie? Talaga apagay ayamak lang. Kalpasan ti amin. Panawak tumat lang. Saan ama ikariti may salaang ababaunan ama ikamang iti pamilyayo. Kastamutan iti pamilyami. Day tati kanayon nyo alaglagipan ka ni Hubert. Nasa Iraq itinanggag ko nga imbaga ni Frank ka ni Madam Carla, Felisa. Anya ti imbaga na? Apagay ayaman naklagayam. Dinamag ni Madam Carla ka ni Frank. Napudno nga da nagkinaawatan mi. Ngam na ko na ni Frank apagay ayaman naklaan. Langgag mo akas dati na sa una? Wan, Felisa. Nagsakit matan. Gapo ka dito may saak lang nga babaunan. Iso apagay ayaman naklang ni Frank. Sayang, ti panagayat ko kankwana. Angie. Diyak kaya na makita pa da dya tao. Nagbabawi ka na kinagakankwana di igit ti baybay. Tapagay ayaman naglagayan. Kumusta ti panagbakasyon nyo, iho? Naragsak kami, mama. Naragsak kayo. Adagijay babaunan ti kakadwayo. Naragsak da kadwa, mama. Ken asikasun da kami anaimbag. Iho, kayat ka palagipan. Ano mga sawa ka? Kaday tay pada tayo abak nang. Diyak kaya ti may salaang ababaunan. Kasanon mo may sa babaunan ti kayat ko, mama. Saan nababalin, iho? May babain ti pamilya tayo no babaunan ket din ti pagtinagam. Diyak ipalubos. Awan mabalin nyo no may sa babaunan ti kayat ko. Tinapatig kanyak. Ket nasaya ti ugali na. Saan nababalin? Papanawak na gidya ababaunan tapno saan ka mailawan kadakwada. No kasta. Pumanawak mat nga rod dito'y balay. Anya? Wan, mama. Pumanawak mat dito'y balay. No papanawam dagiti babaunan. Manangal lilaw! Diyak kayatan ti agayat! Uy, di ka man agbalin nga OA dita, Angie. Anya ka diti pagsangsangitam. Ay, di balasang ka. Ni Sir Frank, nana. Inalilaw na lakano ni Angie. Kidakas na. Naging inagagda pa iti-igit ti baybay. Anya. Nangag ko nga na sa una ko ni Madam. Asaan nakapudno nga ay ayatan. Kun pagang angawan naklaan. Tinasaya. Agsarita kayo at mabalasang ko. Ta imposible akas ta ti aramidan ni Sir Franken ka. Nasimpot day di abaro. Nana. Awagam ni Sir Frank to kasapulan, Angie. Saan? Diyak kayat nga awagan. Kun diyak kayatin amangad ti boses na. Saan ko apat dyan ang maaramid ni Sir Franken ka ti kastaan? Di na maaramid ti kasta. Gaputan na singpot day di atao. Kaya't ka kasarita itinalapat babaunan. Anya ti ibagayo, Madam. Kaya't ko nga alaamon ti amin abadom. Tapumanaw kan diti balay ko. Madam? Kat diyak kayat nga gipulong ka ni Hubert. Ha! Amok, Felisa.
Ang gusto ka ni Hubert, nga di ka kayat para iti anak ko. Madam, Isa pumanaw kan diti balay ko itamat laang. Tano di ka pala pumanaw. Siya ko na mismo ti magirwar ka dagiti badom kat iporwak ko di tarwar. sige, madam. Pumanawak, itamot laan. Pumanaw kan, Felisa? Sa dino ti papanam? Itinagos ti gayem ko. Ijay pay laang ti pagnagdag. Kabayatan ti panagsapol ko iti sabali apang gadak. Nukas na. Sumuro taklangan kan ka. Adamot basit urnong ko. Agnegosyo talaangan. Anya? Wan. Di uray aglako-lako talangan iti merienda nga isursurta. At least, awan amo ta. Bosta ti bagbagita. Awan ti mangbugbog kaw, kan mang tagtagibasit ka data. Angie, Hanggang napumanaw ta. Kasanon ni Nana Linda. saan kan apumanaw, Angie? Awan kadwa ni Nana Linda, kaasimat. Anya nga tano isurot tamot. Ha? Wanan. Kaasimot. Mangkita tayo langan iti abangan tayo atalo. Angie, Ay, mabit lang Tay nakayaban ni Nana Linda. Adda ijay hardin nga agsibsibog ka dagiti masetas. Ayabak, taagsasarita tayo. Sigay, sumuro taklaangan kada kayaw. Husto ti ko nayaw. Agnegosyo tayo laangan. At damot basit urnong ko ijay bangkaw. Makatulong day jay. Anya ti makunam, Felisa. Umanugutak itinakunan ni Angie, Felisa. Tano panawan nak ditoy. Sigurado akanayon naktumanen abugkawan ni Madam Carla. Di na pa'y kayat ngagmerienda. Di kayat na agtrab-trabaho aklat ta nga uray mabisina. sige. Kasta nga ro ti aramiden tayo. Itamot laan. Pumanaw tayon diti balay da Madam Carla. Kasanaw da Sir Hubert kan Sir Flavio. Sapay nasaya at dakada tayo ababaunan. Anya ngay nga rod. Papanawon mo't ngamin ni Madam ni Felisa. Di sumurot Nana. Angie, Nana Linda, siyak laangan ti pumanaw. Agbati kayon. Ipagpagapuyo kada Sir Hubert kan Sir Flavio. Saan? Sumurot kami kan ka. Agtitinulong tayo para itipagsayaatan tayo, Felisa. Agpakada akon, Madam. Uray siyak, Madam. Agawid akon ijay lugar may. Anya, Nabayag apanawon ang nagpaayak akas babaunan niyaw. Kat pagyamanak da ita. Naumak mo nga agpapaay diti balayo, Madam. Nang rona, takas kay lalyon akanayon nga ngr-ngr-ngr. Ngagsapsapol iti sikbaban na. anya. Inkamin, Madam. Nauma kami iti ugalim nga amo. Gaputabak nangkan, ilupit-lupit na kami ababaunan. Alaman, tapumanaw kamin atalaw. Kita agman tilaing mo ita tapumanaw kamin. Asino tinag ko na pumanaw kayo adwa? Basta pumanaw kamin. Tadimi kayat ti ugalim, Madam. Ala, intan na. Agur-urayan ni Felisa. Auntie Carla, ayan da Angie. Apay nga awan da dito'y balayo. Ha, pimanaw dan. Nila ang Felisa ti pinapanaw ko. Ngam simburot mo tandagit ay dua. Ay, makamuda iti biyagda. Auntie, amo ka din ni Kasimsin Hubert api manaw da Felisa? Saan? Tadyak imbaga. Kan nakarwaran idi pimanaw dagiti babaunan. Apay ngamin api napanaw yo, Auntie. Diyak magustuhan ti kinapasig ni Felisa ka ni Hubert. Amangan no ni Kasimsin Hubert tinapasig kan kuana, Auntie. Amok day ta. Iso nga rod a pinapanaw kon. Ngam simburot ket din dagiti dua pay ababaunan. Sa dino ka no tinagturungan da, Auntie? Ay, diyak mo! Awanan bibiyang ko! Nga oray pa'y maturog da iti igid di kalsada!
Jack makontak ti cellphone ni Felisa, kasinsin. Oray siya kasinsin. Jack makontak ti cellphone ni Angie. Amok la ko maapumanaw da ije balayo. Tainayabak la ko maidan ije balay. Unay mat nga may na ni mama. Hindi na kayat ni Felisa aparakan ka kasinsin. Day tatiga po na. Saan ani mama ti masurot? No pakasak ng ti pusak. Sa pulat ni Felisa. Sa pulan ta idaa. Kailiw ko mo na makita ni Angie. Sapay ko makita ta ida. Ngam ti parikot. Sa dino, ti pangsarakan ta kadakwada. Ato ti inuman nyo agatas, Nana Linda. Agyaman nakbalasan ka. Ay, nabara ita panawang. Wingarod. Ay, baka ikaw walang atalaga, Felisa. Ngamin, nagdakkel abalay di pag nanaudan tayo. Ika, may salangan a kwarto. Sakot na barang agpaiso. Inton bigat, intay gumatang iti electric fan. Kan anusan tayon amay salang asilid ti ayan tayo. Pasensya kayon tanain ayo nakada kayo. Agbali nakadagan sa inyo. Di kay agsao iti kasta, Nana Linda. Imbilang da kayon nga ina. Isu asaan da kayo abaybayan. No kumatawel ka makiti pagtaangan dagiti anak kao. Di ko mga kumakadakwada. Kasanumot ngamin, Nana. Awan asi dagiti manugang yo. Kat dagiti amat anak yo. Paiturayan damot ka dagiti asawa da. Un arod Anjay. Ala, saan nabalin, Nana? Ada kami mat ka ni Angie amang ipatpatag kada kayo. Saan da kayo abaybayan? Sapay ko tagbiagak pa'y itinaunday. Tapno makitak pa'y tagbalin nga apo ko kada kayo. Angie! Ada ka di parikot? Kailiw ko ngamin ni Sir Frank. Saan gaya manapudno ti panagayat na kanya. Amok, Angie. Ay ayatan na ka ni Sir Frank. Saan ababaero day chay? Nasingpot day chay. Agpadadakin ni Sir Hubert ang nasingpot. Angie, Kailiw ko talaga ni Sir Frank. Kaya't ko makasarita. Iso nga awag aklangan. Tagsarita kami. kunak manulikli ka mon. Kaya't ko akasarita. Iso nga awagak tagkita kami. Amwag tipod no arik na kanyak. Ngam no talaga apagay ayaman nak. Ikarkarigat akong nalipatan. Madam, naimbag ta nakita ka dito ruwarti gate yo. Apay ajak makit-kita da Angie kan Felisa. Awandan ditoy, pimanaw dan. Ay, sayang. Sapay isuda ti swertek abuena manaw. Tamalako amin alako. Anya ka di dagitalakom, tagumatangak. Ikan apresko, madam. Ang inakon. Sagmabano talakom, tagumatangak. Ay, saanan, madam. Di ka kaya't alakwan. Taamangan no agmalasak. Anya, Sige, inakon. di mo kaya't agumatangak? Lakwan ka kuma. Ang saan mo't anasaya at ugalim. Sige, madam. Inakon. Na, Ingkalaangan gumatang ijay palingke. No kayat mo, ti agsida iti ikan. nangan ka din, Flavio. Un, nangan kami ka ni Hubert. Nangan kami ti restaurant. Anya, kat, apay asaan ka nag-take out iti ka na? Pangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Makamu kang agluto iti kanam. Mangsapulak iti sa bali akatulong. Saanan? Diyak kayat. Asino nga ron dalos dito balay? Sika! Arami na mami na trabaho dito balay. Tangay pinapanaw mo dagiti babaunan.
Pintas mo tanday tinangawisam kanyak a restaurant, Sir Frank? Wan Angie. Manmano ti tao ditoy. Iswa ditoy ti kayat ko pagsaritaan ta. Sir? Jack makontak ti cellphone mo tunggal umawagak. Iswa pagyamanak. Tas ika mismo tinangawag kanyak. Sir Frank, nangag ko nga mintay na ibagam idikan ni Madam Carla. Asaan ka anapunno kanya? Kat pagay-ayaman naklaang. Pasensyakan iti dayjaan ang ngag mo, Angie. Kan pasensyakan, no di ka nasarsarong karan. Adda ngamin inasikasok iti negosyo mi. Sir Frank, Di na ko nawagan iti sir. Frank ko nang latan. Hangga po taagayan ayat tamat. tsaka mo, no kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay idi paylaeng, Frank. Ngamjak amo ha, no napudno ka kanyak wano saan. Ngamin, may saaklaeng ababaunan. Agkatuluyan nga ta, daan G kan Frank. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay o itaalawas anapauwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinapanaw ni Dunya Carla ni Felisa. Gapo tadi na magustuhan, ti panaglangandakan ni Hubert nga anak na. Iti ipapanaw ni Felisa. Si Murot mat da Angie kan nanalinda. Saan mat asumina iti panunot ni Angie ni Frank. Inawagan na, kat nagkita da adwa. Tapnupan ken na, nupudnong agayat daytoy kenkwana. Itagagayam, denggan tituloy te seryetay o itaalawas anapauluan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Di na ko nawagan iti sir. Frank ko ng latan. Gaputa agayan ayat tamat. Tsaka mo, no kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay, idi paylaeng, Frank. Ngamjak amo, no napudno ka kanyak wano saan. Ngamin, may saak laeng ababaunan. Napunuakan ka. Tinangag mo idi, ana isawang ko, idi nagsarita kami kan ni Auntie Carla. Kat saan ana impuswan day jay. Nasa okla tikas jay. Tapno sardangan na ko ni Auntie Carla. Frank, Mata pobre ni Auntie Carla. Di nakakayat apara kanyak. Kan di nakayat ni Felisa apara kan ni Hubert. Ngam Angie, napuno akan ka. Nakasagana ak amang ikalay sa kan ka. nga uray may saak laeng ababaunan. Saan anas kan dayta? Katapno awanan ti parikota. Ituloy mo ti agadal. Ha? No agadalak? Kasanon dagiti kakabsat ko atultulungak nga agadal. Mas kayat ko nga isuda tinasaya at ti masakbayan na ngam iti siya. Saan naparikot dayta? Agtinulong ta para iti pagsayaatan tayo amin. Frank, Ikalay sa ka, Angie. Kat awan ti uray asino ang makalapad iti dayta. No kasta, imbagakan ka ni Angie ti address mo? Wen, kabisanok dito lugar. Gapo tataga dito'y dagiti daduma agagayam ko. Sir Hubert, Mabalin ka di Marta. Ipakada ka kanina na Linda. sige. Sikat ti masurot, Sir Hubert. Sige laeng baro. Rumor kayo. Maawatak dayta.
Kat di mo baybayan ni Felisa. Awan makunakan kwa na, baro. Kat naragsakak para kan ka. No isaw ti makatuluyam. Agyam anak nana. Amok alapod ni mamam kada kayo atwa. Ngem no napudno kayo kin ni Felisa iti tunggal maysa. Naragsak kayo lata. Uwan nana. Nasingpot ni Felisa. Talagang awan makunakan kwa na. Felisa, kunak lakit din saan ka na makita. Kunak no saan ka na masarakan pa'y. Sir Hubert, Ay ayatan ka. Day tatipod na. sana ka maikarigan ka, Sir Hubert. Pinapanaw nak ni mamam. Gaputa di na kayat nga agin nasidag tirik nata. Kat na ameris ko. Anasay saya at laangan nga umadayo tapno awanin ti parikot. Pasensyahan ko man ni mama. Sabay ko nga. Tadi ka agi mula iti sakit kinakamkan ko na. Wen, awan sakit tinagam ko. Gaputa na aklon ko asaan asika ti para kanya. Panghasim, di nakliklikan. Bayam nga ipakita. Kan ipariknak ti kinapundokan ka. May saag nga ulila. Anak ko rapay. Ababaunan. Awan maipanakal ko kan ka. Kan iti pamilya. Ti kinasayat ti ugalim. Day tatikas kanan, Felisa. No ita. Saan pa'y ati maipapan iti ayat ti ipang pangrunag. No di ka ti maipapan iti masakbayak. Asya ka may sa ababaunan. Adamot kayat ko aragpatan. Si dadanak at tumulong kan ka. At daaklat na iti likodan. Awan parikot no agayat kayo man itibak ng Felisa, Angie. Tinapatag napudno kayo iti tunggal maysa. Kas, tati ko na ni Frank kanyak, Nana Linda. Napudno ti panagayat na kanyak. Kayat nangagkalay sa kamin. Kablaawan ka, na napudno ni Sir Franken ka, balasan ko. Ay, Felisa, amok nga agayat ka kin ni Sir Hubert. Nadlaw ko daytan, iti paylaeng. Kan uray ni Sir Hubert, agayat matlakan ka. Nasingpet dayjay aparo. Bak nang agpaiso, ngamsan amata pobre. Managtulong aparo. Nana. Awan parikot no sungbatam man balasang ko. Saan ani Dunya Carla ti parikot? Tamok nga inton agangay. Maaklon nan tumadlaeng ti amin. Nupay kasta, ipursigem ti arapaap mo balasang ko. Ituloy yukin ni Angie ti plano yung nga agnegosyo. Wen Nana Linda. Wen Nana. Tanasaysaya at matlaeng daytay umasinso kayo. Babaan iti bukod jaw aling-eet. Manulang abulan tinapalabas, Felisa. Ngam addan dimurasan to'y istor tayo. Nagadun tila ko tayo. Kan, nagpa-extension tayo pa yan. Tapno lumawa to'y istor tayo. Uwan, Angie. Kan adon ti soki tayo. Ay, maragsa ka unay, Felisa. Aganos tayo laan. Awan pa panan na. No di ad-ad dumoras ti negosyo tayo. Kan, kumusta kayo ngay kan ni Sir Hubert? Ay, amo mo tadyak pa sinungbatan. Uy, sige ka. Amangan naman kasarak iti sa bali. Ay, Ngamsyak. Ay, kayak ni Frank nga agkalay sa kamin. Ang sa anak pa anak kasagana. Urayan ka ha? Orayon na? Win no agkalay sa ka, agkalay sa ak tumatan. Anya?
Inyam amuna ko ni Frank kadagiti dadakkel na. Kat awan parikot kadakwada. Kunada ano asino ti kayat ni Frank, saan dan ang makibiyang? Wen, naimbag ka ni katawan parikot. Ngam siya, nasong batak ni Hubert. Sigurado ang mga ramid ni Madam Carla iti pamuspusan. Tapno agsina ti dalan mi iti anak na. Maawatan ka. No talaga nga ay ayatem ni Sir Hubert. Sungbata mon. Saan nakaabaybayan ni Sir Hubert? Awan tadit pa nagtalak mo kan kuana? Kasta ti kanayon na nga ibaga. Nga agtalakak kan kuana. Oh, anya pa lang arot yung urayam. Sungbata mon ni Sir Hubert. Apay kadi aman mano ka nga agawid dito balay, Hubert. Amuyumot nga dan nagatang ko abalay. Ket ijaya ko nga agdanaed, mama. Apay pay lang amin aging matang ka iti balay. Idinto ta nagdakkel to ibalay tayo. Asino ko mati agtawid dito no disika. Tagmay may sakalakat nga rod nga anak mi kan ni papa. Jak kayat apakibyangan nyo ti biyag ko, mama. Nang runa no maipapan iti babae akayat kong ikalaysa. Nusong batan nak to ni Felisa. Ikalaysa. Ket ijay kami ngagnaid. Anya? Day talatan pagayatan nyo ti matungtong pal, mama. Agam no maipapanay na. Iti babaya kayat ko akatakunay na iti biyag. Siyak ti mangad. Naglalainganan de di a Feliz a mairanod iti kinabak ng tayo. Iso, apulos nga awan sa nikwana. Day talaki na baknang nyo ti pampanunutan nyo. Adiyo kayat nga da sa bali a mairanod. Pues, kukwayo lang, mama. Jak makibiyang. Nagbalin ka na bastos nga inanak. Hawanan respeto, gapula ang iti may sa babaw nun. Uray may sa ababaw na ni Felisa. Ngam iso ti ay ayatek. Awanan sa bali. Agbabawi kanto iti daytoy nga inaramid mo. Ha! Manipod ita. Di kan kayat a makita. Saan kan nga gawawid iti balay? Laksidan kan nga anak. Managing bubukod kayo, mama. Kabalandak pa yun alaksiden. Gabuta managing bubukod kayo. Sige! Pumanaw kan iti balay. Kat saan kan nga agsubsublibay ditoy? Nagsarita kami gani, Hubert. Pinapanaw mo kano dito'y balay. Kasta ti may parbang. Nukasta pumanawak man nga rod. Mas pilyak ti anak ta, ngem itisi ka. Aday tala kinabak ng muti karkarit mo. Anya? Napagsaritaan tayo din ti may papan ka na Felisa kan, Hubert. Nakunakan ka. Asaan tan napakibiyangan ni Hubert no may papan iti kayat na nga ikalaysa. Sa anak nga umanugot. Saan nakatong pala ni Hubert? Gaputan na pudno ti panagayat na kan ni Felisa. Kadakin kan, nulaksidem nga anak. Uray awan anak kon. Nusubag to pa'y matlaang. Sige. Ti kinabak nang mo ti pagbalinem nga anak kanasawa. Tauray siyak, pumanawak mat diti balay. Mapanak agnaed iti balay ni Hubert. Anya? No di ka pa'y lagbalbaliw. Saan mo amarik na tipod no aragsak iti kaunggam. Anyatin mo ko namin ti dayto adiso. Nagpintas. Makapabang arte angin. Iti na minsan, inawis na ti gayam ko a babae iti dayto adiso. Kaya't na dito ti pagsarsaritaan mi, tana ulimat. Gayam mo a babae? Wen, ada parikot na. Kat kasapulan na ti kasarsarita. Parikot na ti boyfriend na, anang talikod kan ko na. Kasta ka di? Ang ita, isoda matla ti nagkatuluyan. Ada ita na di Manila. Ada negosyo na. Naragsakan ti linangan da nga agasawa. Happy ending. Nasaya at mat. Felisa, among ka di, namapay nga inawis ka dito eh. Tapno agpasyal. Tapno amuak, noon niya tipod no marikrik ng kanyak. Hubert. Ay ayatan ka, Felisa. Hubert. Kaya't ko amang
No ay-ayatan na ka di wano saan. Juan Hubert. Ay ayatan ka unay. Day talaga. Elisa, Inarakot na, Hubert. ay-ayatan ka, Felisa. Ay ayatan ka man, Hubert. Kaya't kang ikalay sa itikabitan na panahon. Paikalay sa akin ka, Hubert. Iso da ito iti kunak a sorpresa kan ka. Nasumbatan na. Nagpintas day ti abalay, Hubert. Nagpintas taglawlaw na. Daytoy abalay ti pagnaadanta. Kwartak tinggatan ko iti daytoy abalay. Nagtaon iti bukod ko alingat. Hubert. Kalpasan ti kalay sa ta. Dito'y tan nga agnaad. Ngam. Awan ti rumba nga pagbut nga. Di kaagbutan ka ni mama. Ken saan nga iso ti lapad. Protektaran ka, manipod kang kuana. Hubert. Ala, umay ka. Pumunag ta, di na balay. Adto yung timeriendayo, Sir Hubert. Nagyamanak, Lisa. Kumusta, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Gapo ta agpada ta ababaunan. May sakmat iti ababaunan da Hubert. Nasa uni Sir Kanyak dayta, ma'am. Ay na, nagpintas gayam ti kunam anobyam, sir. Ngam apay ngay, taitalaan nga impasyaryo dito. Sana bale, tanay pasyar kon. Ken dito ito nga agnad, kalpasan ti kalay sami. Ala, agmerienda kayon, sir, ma'am. Tainak ijay kusina. O sige, Lisa. Ubing pa iti babaunan Kayat na ti agadal. Iso at tulong nga makaadal. Nasaya at no kasta. Ken, kasta mo ti plano ken ka. Tulungan ka. Tap na makalpas ka iti panagadal mo. Amin, ket ipaay ko ken ka. Basta pagsayatan. Sige, auntie. Agkape kayo pa eh. Agyamanak, Frank. Nakapasyar kayo man dito'y balay, auntie. Gaputa kayat ka kasarita. Kayat ko nga ibagam kanya no sa dino ti pakasarakak ka ni Felisa. Ha? Ne, anyati ibagayo kan kwa na, auntie. Kayat ko laang amaamuan no sa dino ti pakasarakak kan kwa na. Amangan mo't musaktan niyo, auntie. Basta ibagam kanyak no pakasarakak kan kwa na. Ikariyo, asaan niyo asaktan, auntie? Sige, Agnanaad da iti may sang apartment, auntie. Kadwa na, dana na Linda, kanti kaayan ayat ko ani Angie. kaayan ayat mo talaga ni Angie ababaunan. Wan, auntie. Day tati kinapudno. Tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunan. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Diyak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dangran yo ida. Mabalin ka di, ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kaya't ko ang makasarita ni Felisa. Ibaga nga ta ni Frank kan ni Madam Carla no sa dino ti ayan ni Felisa. Gagayam, di uliwayan adenggan tituloy te seryetayo ita alawas ana paulwan. Babaunan, dito'y drama tayo ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagsarita da Angie ken Frank, kat nagkinaawatan da. Inawis ni Frank nga agkalaysada, ngam na kuna ni Angie, asaan pa'y anakasagana. Iti may sang aldaw, simmarongkar ni Madam Carla ije balay da Frank, tapno damagan na iti baro, no sa dino ti ayan ni Felisa. Gagayam,
Denggan ti tuloy ti seryete ita alawas a napaulwan. Babaunan. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Agnanaad da iti may sang apartment, anti. Kadwa na, danana Linda, kanti kaayan ayat ko, ani Angie. Kayan ayat mo at talaga ni Angie, babaunan. Uwan, anti. Day tatipod mo. Tiyawanan pa in nga Angie. Talagang agraramanda babaunan. Anti, iti day ta pa nagsasauyo. Diyak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dangram ida. Mabalin ka di. Ibagam kanyak no pakasara ka kadakwada. Kayat ko ang makasarita ni Felisa. Anyat ibagayo kan kwa na, anti. Kayat ko la akasarita. Saan ko adangran. Dayto'y gayang ti pagkarkarit yo ang negosyo yo. Da kayo ababaunan. Apay, nangalaan yo ti pinagpuunan yo. Kay small grocery matan dayto'y istoryo. Da ka di Frank and Hubert tinagtaudan ti pinagpuunan nyo? Saan mi apagkarkarit, madam? Ngam kwarta mi atalo kada Felisa ken Nana Linda ti pinagpuunan mi. Ket ita, immadon tila ko mi. No kasta, ti sweldo yo idi kada kami ti pinagpuunan nyo? Kwarta mi butlaang dayta. Wen, ngam pinaglingutan mi, madam. Nagtrabaho kami anaimbag kada kayo. Sweldo mi, madam. Ha! Nagkarit kang nagsarsarita. Sika ababaunan. Gaputa sa bali ti tuno ti sa uyo, madam. Akas lakit din libre nga interview ti kwarta. Idin to ta naglingutan mi mat. Nagtrabaho kami iti husto iti balayo. Siguro, nakataptapo kan iti balayo, madam. Ngamin, awan ti mayat ababaunan nga agpay kada kayo. Ngamin, nagalas ti ugali yo. Sumardam kan! Ala, husto daytan, Angie. Madam Carla, adda ka dinaskan nga ibagayo, tayin may kayo? Kayat ka akasarita. Sige, madam. Umay kayo. Mapantayo iti dayji abanda. Awan matatao ijay. Ijay tayo nga agsarita. Diyak kayat asika ti makatuluyan ti anak ko. Iso nga adaywam ni Hubert. Amok latan akasta ti sawan nyo, madam. Ngam sorry. Gaputan na pudno ti panagayat may iti tunggal maysa. Agraraman ka talaga. Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat nakasagana ak apa ikalay sa kankwana. Saan to ang mapasabak dayta babaunan? Asika may salaang ababaunan ti agbalin nga asawa ti anak ko? Ha! Saan ang mabalin? Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat iso titong palag. Saan ada kayo? Napudno akan kuana. Kat iso laang ti lalaki nga ayatek tong palibiyag ko. Saan ka makaaw-awat? Sorry, madam. Ngam saan kong adaywan ni Hubert. Alaing kay agenrol, ta ituloy yu ti agatal. Siya kun ti makaam mo iti negosyo tayo. Kasanon ngay dayta? Ay, marigatan kayo lakit di dya store, nana. Mangkita tayo iti kadwayo iti store, nana. Tapno ada katulungan nyo ijay. Sige, awagak laengan tay doa ka anakak. Bareng awan trabaho da. Sige, nana. Bareng kayat dati umay ditoy, tapno ada kadwayo. Wen, balasang ko. Makaritak nga agenrol, Felisa. Nasakit at talaga ti panagsasao ni Madam Carla. Wan Angie. Sa bagay, kabailan ta dayta. Iso sige, ituloy ta ti agadal. Kat ikagumaan ta ti makalpas. Wen man, Felisa. Makaritak at talaga iti panagsasao ni Madam Carla abak nang. Gaputabak nangan, tagtagibasitan na tayo latan. Wen, Angie. Tinasakit a panagsasao ni Madam Carla. Kat pagbalinan nyo akarit iti biyagyo. Agadal kayo aging at makalpas kayo.
ipakita yu kenkwana. At ibabaunan asigod at agtagibasitan na. Ket kabailan na ti agbalin a profesional. Uwan, nana. Husto kayo, nana. Aramidan mi ti amin a kabaulan mi. Tapno makalpas kami iti panagadal mi. Adto iti kape. Agkape ta. Nagyaman na ka? Nakadagas ka man dito yung apartment ni. Gaputay oras-oras sa kailiw ka. Jack makaid na, no di ka makita. At adan amayin lavakan ka, no kasta nakaisam ka. Sus, di ka man? Uwan gayam, kaya't ka tulungan iti panagadal mo. Ibagam, no kaano ka amapan again rawang takuyugan ka. Siya kung timo ka mo iti pagbayad mo. Anya? Ti arapaap humatan. Diyak kaya't nga gastos ka para kanyak. Maawatan ka. Ang bayan anak lang. Bukod ko akwarta ti itulong ko kan ka. Sa nakwarta ni mama. Hubert. Ket ni mama. Pangasim ko ma. Tadi ka agimula iti sakit tinakam kan ko na. Amo ka makamiris tumit lang. Ket pagbabawyan na dagiti panang paspasakit na kada kayo. Uwan, di kagdanag. Saan tong agsakit tinakam ko kenkwana? Ipagpagapukan ka. Gapo, taay-ayatan ka. Ay-ayatan ka, Matt. Ket aramidak ti amin, para kan ka. Oh, naka-enroll kayong nagpada, Angie, Felisa. Wan nga rod, Frank. Di kay agdanag. Tagagat kami nga agadal. Rumbang lang, Itigasta, maragpatyo ti arapapyo. Oh, kasano? Intay mang restaurant. Mabisina kon. Ay, awan kwartami ka ni Felisa. Saan ka di, Felisa? Ay, ada kwartak, Angie. Ala, intay kit din. Intay mangan iti restaurant. Sabagay, uray ko naan mi nga da kwartami. Sigurado, ada kayong matlaang titaya. Katun Ala, intayon. Papa, kagurayo ka din ni mama? Tasaan kayo nga gaw awit iti balay? Naumag iti panagsasaw na. Bayan talaga agmay-may sa iti balay, tabarang makapagpanunot. Iso at ituyak pa lang balay mong agnaed. Nataltal na ti panunot ko ditoy. Sige papa. Agnaid kay lata ditoy. Agingkat kayat yo. Un gayam. Kano ti kalay sayo ka ni Felisa? Kayat na pa iti makalpas iti panagadal na papa. Sakbay nga kalay sa kami. Sige. Noon niya ti kayot na naskay na suportaram, iho. Kumusta to store, Aldrin? Nasayat met, Felisa. Di kagdanag. Saan may abay-bayan to small grocery yo? Agyaman na, Aldrin. Awan sa baling agnomar iti daytoy. No di da tayo matlaan. Dakkel titulong na day ti anegosyo kada tayo. Wen Felisa, pudno day ta. Ano sa inyo nga ro ti tumulong kanina na Linda, ha? Wen Felisa, awan pagdanagam. Mangrikop tayon, Aldrin, kaanakan. Wen anti, tani, rabiin. Kanawanan gumatang. Agawit kayo latan anti. Da kamin kininsan din do ti makamo ditoy. Wan kaanakan. Saan na bale? Tadamat sila dito istora pagturturugan mi. Da kamin ti agbantay anti. Wan kaanakan. Kat sapay ko ma, tadiyo dadaulan ti panagtalak da Felisa kada kayo. Maawatan kayo anti. Kaya't di kagdanag. Tasaan kami matadakas a tao kinidindo. Awan dakas nga aramidan mi dito anti. Wan, ambok day ta kaanakan. Nasingpet kayo kinidindo, akaanakan. Kumusta ti panagadal mo, Felisa? Nasayaan mo. Sika ti inspirasyon ko. Iso asay saya ata. Felisa, Oo, inarakob na
Gapota kayat kan nga kalaysa. Dumtang to day ta agundaway, Hubert. Kayat ko nga iti kabitanan na panawan. Di ka agapura. Nasaysaya at numakalpasak pa iti panagadal ko. Uray agasawa ta. Ituloy mo lang ti panagadal mo. Sana lapat ti panagasawa ta, iti panagadal mo. Hubert, Sana bale, tadamat pagnaadan ta. Santa nga agnad iti balay. Tada kabukbukudan ta pagtaangan. ngam Hubert. At kalaysa ta kuman. Ikalik, sana madadahal ti panagadal mo. Nga ura agasawa tanton. Agyaman na, tay may naksinukon, Frank. Imo na ngaminan ni Felisa, tawan klase na ita. Imay sinukon ni Sir Hubert. Kumusta ti panagadal mo? Ayos lang. Angie, agkalaysa ta kuman. Saan pa ang nagkalay sa da Felisa? Di kayat ko, agitan kami nga kalay sa. Ha? No saan pa'y nga kalay sa ni Felisa? Di sa anak pa'y matngarod nga kalay sa. Alagid din. Agkalaysatan. Iti kasta, matulungan ka kanayon iti subjects mo. Amangan no addamat kindi di mo maawatan nga isursuro ta instructor mo. Uwan, adda. Tsak maawatan ti pamayan na nga gisuro. Isungaron nga kalaysatan. Kat agnaadtan ije balay. Tapno kanayon ka matulungan. Sige, panunutak pa'y anaimbag, Frank. Ala, aglayon ta ije balay. Ta ije kan amang rabi eh. Itulod kan tulangan ije apartment yo. Kababain mo't kada mamakan papam. Ang mga nun niya ti makunada kanyak, taipandak manan ije balayo. Awan ti dakas nga ibagada. Maragsakan da pa'y kit ah. Tamakita da kamanan. O sige, mangantayulat ta kabayatan ti panagsasarita tayo. Di kag babain, Angie. Eh, kung amin, talaga ang mababainak, Frank. Kaano ti kalay sayo? Pagsasaritaan mi pa'y, mama. Taaggigidan kami kada insan Hubert nga agkalaysa. Anya? Oh, sige. Awan parikot. Di yu ko man baybayagan, ha? Wen, mama. Kwa, madam, may saak lang anak ko rapay. Kan tultulungak dagiti kakabsat ko para iti panagadalda. Iso nga awan maikarit ko akinabak nang, madam. Numabalin. Di ka kayat nga agbalin amanugang ko, Anchi. Ngam, gaputan naragsak ti anak ko kan ka. Kan nasa una, anasaya at kaatao. Iso nga imanugot akmatlaan. Basta tinaskan kanyak, kat naragsak ni Frank. Di kay agdanag, madam. Pagserbiak ni Frank, inton agasawa kaminton. Nasaya no kasta. Kat sige, ibagayo lang no kaano ti plano yo apa nagkalaysa. Oh, apay nga sardang mo itiigit ti kalsada, Frank. Sakbay nga itulod ka. Mabaling ka ding agkan ka. Alan agkan ka kumapay. Sige man laengan. Umasidag ka basit dito'y ayan ko Sika ati umasidag dito'y ayan ko. Sikan saan ka mat nga agkan iti mabayag? Apag biit laeng. Sige man laengan. Oh, aday ta. Angie, Kasya laeng tikis mo? May salaeng? Wen, madinusubraan. May mayat, ti kontrolado. Sigurado ka? Ne. Kayat mo ka di, ti lips to lips? Ah?
Ay, saan? Ha? Ala, pagandara mo ti kotsem, kaintan. Wen, sige. Mapantang arudan. Imayak di ti opisina, Manong Flavio. Tada na ibaga kanyak ni Frank. Agidanda ka nung agkalay sa ka ni Hubert. Wen, nasa umot dayta kanyak ni Hubert. Katawan parikot iti dayta. O sige, planuan tayo garudan. No kasano ti gastos. Da Hubert kanukan Frank ti agastos. Anya ti serbi ti kwarta tayo anaganak da? No sada da tayo ti agastos. An-anuan tayo nga ro ti kwarta tayo. No di tayo ipaay kadakwada. Muna, tumulong tayo latay ti gastos. Kat ni bakit mo, umanugot ka di? Kontrabida day jay. Iso asa tayo nga ibibiyang iti gastos. Ta sigurado nga agungot manan. Kinasarita nak ni bakit mo, imay ije balay. Kat nagatungay bagbagana. Kunana asaan ka no ama ikari ni Angie, ka ni Frank. Saan mo nga italtala, kanyaman nga ibagbagana. Tinapatag ita. Ket, ti pakaragsakan da Hubert ken Frank. Total, makitak mata saan danto nga agbabawi. Amang ikalay sa kadagiti nubya da. Wan matkit di, Manong. Ngamin. Uray kas nila ang ni Angie. Ngam na amiris ko asaan ang nagbidot ni Frank anang pili kan kwada. Felisa, umadanin ti kalay sa tayo kada Angie ken Frank. Sigurado ka kadi nga umanugot ka? Nga agigiddan tayo nga agkalaysa? Awan mo ti parikot iti dayta. Kasta nga ti kayat ni Angie. Awan parikot iti dayta. Pagsasaritaan tayo, no kasano, kano niya ti aramiden tayo. Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanya? Santo Apulos. Ketsi ka. Saan kanto nga tangang babawi apa ikalay sa kanya? Saan to Apulos, Hubert? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryeta o itaalawas ang napaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.